Iyang okay po ni Tonokso o kalabagon POHNPEI wan ki sanankan ko wan ki lukan nanalak nankan yei ko wan ki kayong kapna karyang kapna wan ki speaker o yang amusong ko kusanatakan wan ki songko pung labalap o yang amusong ko songko pung kan koros wan ki sapil mar chonway sangache pengelap lel tilang kapnga marangin Rahn watch program in Suram Pleo Patronan Station pangkasip KPS ataupun polis blotter o ira malaw-law kay makonangan sansalang chonway Rahn bukat Aripan patrowan chapigita ataupun polis blotter nintuan tama sansan na nirairan Rahn isu may railakan ma-arrested Ariyet antarailakan ma-arrested nan nirairan Rahn isu may patrolar Niyako silu aramas Raymond ma-arrested, yay Arvin Cullen arrested ki kaunapag, Corky Santiago arrested ki sukaw chin changa ko ran nan sa po nalang way bakon opil mi pan ni chapun sa kongway o changa ko waran nan sap. Niyako spayu riyagat risak Leon Philip arrested ki Sukaw chin changa kuranan sa ponalang webakon. John Anton arrested ki pil sukaw chin changa kuranan sa ponalang webakon. O pil socha chungal driver license ap changa ki sto sa pon alen webakon. George E. Skilling pil arrested ki sukaw chin changa kuranan sa ponalang webakon. Niyako slimaw riyakit riyasak. Scott Peso arrested ki kami chungal vote yang aki chungal serikan. Randy Carl arrested ki sukaw chin changa koran nan sapon alang waypagon o pilmi pa ani chapun sa kongway o changa ko waran nan sapon alang waypagon. Niyakos wono riyakat riyasak Marino Santiago arrested ki changa ki sukaw chin changa koran nan sapon alang waypagon. Niyakos isu riyakit riyasak Cinder Ori arrested ki kawanapag opil tawagata emenaramas. Chamberlain Eliam arrested ki kawanapag opil chungala sa kongway o wasa-wasa silipon alang webakon. Niyakos walu Glenn Atlas arrested ki chungala sa kongway o changa kuranan sa ponalong webakon. Weinrich Malakay pil arrested ki kawanapag. Niyakos tuwaw Yechrael kan ma-arrested. Christian Edward arrested ki uyakawan changa kuranan sa ponalong webakon pil chungala sa kongway niyansyo may changa ki kuranan sa o chungala sa kongway panangin sompar. Kim Ratalangang arrested ki mi pan ni chopin sa kongway o changa kuranan sap o pil chungales changa kuranan sap po na nungwe pokon ni pachawan sukaw chiyang. Felson Ikalap arrested ki chungales sa kongway panangin sompar. Xavier David arrested ki kawanapag. Absalom Primo arrested ki chungala sa kongway wasa-wasa silipon na lungway bakon pilniyan sa wacha kawanapag pil chungala sa kongway panangin sompar. Dave Rodriguez arrested ki kawanapag. Paulus Smith arrested ki kawanapag. Mason Salomon arrested ki kawanapag. PJ Kilimeta Jr. arrested ki chungala sa kongway wasa-wasa silipon na lungway bakon pilniyan sa wacha chungala sa kongway panangin sompar. Breon Paul arrested ki pil chungala sa kongway wasa-wasa silipon alang waypakon o pil chungala sa kongway panangin sompar. Bradley Paul pil arrested ki chungala sa kongway wasa-wasa silipon alang waypakon o pil niyan sa wacha chungala sa kongway niya pacho panangin sompar ang chungala sa kongway. Sky Leonardo Kilimete arrested ki chungala sa kongway o wasa-wasa silipon na lungway bakon pil niyan sa wacho pil chungala sa kongway panangin sompar. Frailen Lusama
arrested ki sukaw chinchang ako ranan sa pulong way pokon opil mi pa ni chapun sa kong way o changa ko ranan sa punalong way pokon o irailakan mesansaler irailakan ma-arrested ni silu o lelito ni tuwaw and sombungat teranwatch imenan beliau sansalang chonway may irailakan ma-arrested socho wewe ki may irai tepatar malunggobong apro kawala inangan ko senet kay ma-charge wiyang rail yei makarata sansalan police blotter Mia irakay me pachopat bakonang chonway yang kachinmangi pueki tama wiuyawi anso watch pueki sumau pilpacheng school o song chekan niakos tayo niya silong week me pacholaro mia puineu sang palyan kampa and ababali onapok o malaylay pachawan sakar pangkupuran kalap o isanan kan ko niyan molen wow Orang sakar kita plan and tatok memia sang makawan batar pun tatok masumau pan cep payen pacotong POHNPEI ye sumau COVID isak tuaw. Irakan maket tiang dekat nan molen wow rano tenan wasan uya kupur ye monsap ispau nan markian wain matelenim isanan kanen wainach Tau kecil o nama tahun tet kecil o pelwasai sokes peliang paco pueki anan mepit opsin sa. Irailakan sakar kitar o ir ko mekech nan wasan wiya kubur watch kecil nilimeta pelan mekauno batasang public safety. Imenan sansal me irair limau nan pelan me sansalang sansal pang kubur irair lima watch cheptan isang momwatch kayu ni rair pacawan cheptan ya child sang develop tawiyata plan kay takamumata kay mepan kauno bata pen kak tatok nan suma COVID-19 nanin rair kapayu kecil song kamome mo makan makcail pang kachinwiya pen kak apali suma COVID-19 Ain so watch kecil kecil nan irai kesilu me mia kesikpan me pano sumau pan pacoto pueki kamomom and kapatolong ato sompir te patolong aton aramas ni sompir kan pan pacawan long ator aramas eri ma pan mina ni irai kesilu watch ma sumau isak lel obuki pan sansal niya wasakay nan kolonia pan ap melel pacosang kolonia pacoila takachuk pan rucitisang way pokon o ngache anan karwaro o irailakan merail puko pan mie makak ritang rail wasap kutat sumau me pan katirakta me pan yang to sompir nan plan me mie socha pan moi en tauliyo to sang takachuk polis kan koros pan wiya wanarail kak pirail yang kak icheti yang ache so quality yang suma manage nan tagaj bisicuk pen program me ira me pat pachawan me pit plan in the talk me monsa pako ka chendimetar o shanan kan ko pan sansaleng one way one show nan murin program and run watch ap chai ka chin kubukubura o chai ka chin losun pongi tame bang kak kamawayala te wiya peta makoneng chailan wiya puan kak kolokol sumawat peta para pesang nan POHNPEI matpan payan dalaton paywatch imen pleu kaprayang at sungal sakaratan ni program en nakiro pleu kapese sinawan nyalakan me pan kachukuk disang chailan katla palisokoyak miyak sinawan nyal kis chang tiang tiny makompang katto sang option kapna Komuya ketila taini pan sang kulak isuwalap lel kulak tuwalap socha may stosa and changala pali sakaya the left turn miya pilksina wanyal kis me changti sang numanche TV station changtilam town plaza niyon pang ketosang 2020.com kompil socha kak wuchila pali sakaya changtila wasaksech Pilnisang kulak may sansal ye isu elep lel tuaw dimensang isa kay walep
Isa kayo pa isa klimaw murin sawas ni sawas o lel klok eo murin sawas o ni sauchuk pelan sauchuk klok payo pa isa klimaw lel limaw pa isa klimaw. Eo sin owanian pachotilang naman super saver siyang asang CAA pachotilang wasak chokong sojokak pilkatla palisakoya. Pilniklok masansal po. Pileo pacho naman PO chang tilang omne kompil sojokak katla palisakoyak nuklok masansal po. Himen pileo kacaman kichon way puwag school at chapter. Kalian apa-apa ni ona pa ko malelen POHNPEI paki sa palmar sawas. Puwag sarika na pan mukmugut po nan asa paki irailakan makincanga-canga kuwaran nansap rainan kanayang ni arail pang kackat siliponal puratapano loisang telel sarikan. Rahn pukat iman sansalayang chonway masukaw cincanga kuwaran nansap awya irelap o ira kalaparata nan wing chorus sukaw cincang aku orang nansap. Hima kara ta sepleu kapra yang acungal pek pan kuburan way mailang kacin kubra o sawas pemelele yang kak mia o onepek. Men pacawan kaim singki cungal sakarata irayu imen chonway yang mangi mecukan marwana sai kincam mekot bukutala kosenet memia. Socho mai komuyan patuk kolokol te apali juga marwana. Juga pacet socho mai POHNPEI. Minta ce makom socho kincungala kong socho kak patuk. Minta ce ma apil uya ronga pariu nan pewach POHNPEI watch me uya uni ap kong socho kak kolokol kong pil socho kak patuk. Lau ulia bacaikan nan legislature pan wukutala kosenet watch ang pangkak manaman uya peta may rai kacin tapacawan metamatawa me konangan uyaw. Sa kamelele me marwana uya chukayu POHNPEI merak ansa watch. Hima karakiyang at kaprayang at chungal pekpek koras men POHNPEI and mangi me chuka pojat socho may and patiti o armasan kolokol te chungalang. Mweni mech o imen pleo kaprayang at chungal pekpek pangpuran kalapako isoko at chungal kapag mulatak ni sowar puweki ar kacil limetan plan mesepatawan sakar kepan kubur niesil ni kaiwan sombong nakos sesotopan manokela kubramail o sesowarang senkak yang kasapal kalangan watch kaunokot coach kelip maka kasapal kalangan watch bagi sabul mar sawas pamelele onabak and POHNPEI watch and kaketa yang aku chon mui unsak ap melen nono babakan and POHNPEI. Aimet makaim sa kay jungal sakarata and Rahn watch kasilelye mangu.